O se mtau po la tātou talnoina le nei taso, o le nei afiafi. O se mtau po le o lo whai le mwhawhita auli maa whaina i le tele o atunu o le larulangi. Si a matatu lava i Amerika. Ia e whapea fo i motor Pasifika. Mai se lava tonu presi o tātou malo tuto tasi o Samoa. Ai le ngata fo i lea, le territory Amerika Samoa. Wa whaina i tele ono ne mtau, o le ale mtau, o whala au whasa aina. Wa o whiwhili ai le ne mtau putatata noi ai. Nona e ina ia o malamalamo i tātou i le awala o lo whaso ina po o lo whapea ona o atu le tūlanga tufa ina atu ma le papisinisi ina atu e tangata lo lato whaia le nei o le mea atu o whala au whasa ina. Le ngata mai mātunu o lo whaia. Ia e whapea hoi mātunu o lo lato langolango ina. Ai mua no whatalo whatu Samoa. O whea lava le mea o lo ea lalai. O whea foile i tū o le larulangi por ke lope. O e ngalue ai mai whaafonga po mo. Mo fwoi sewa noa te whaafonga ai foile. That podcasting e afiafi. Ia pole nei fwoi pō. O le pōni o la sangofua i ai mātou nei Amerika. Ia. Ai o se anganga whaafitai. O te whaatalofa atu ai ma le nganga fia. Ma whaafitai ma vi ia le whamnianga o le tātou te mawhalang. I le soifua malolo ina o lo whaofuina i auto. Ia maise fōi. Lo nei vai. I whioi o le atua. Whatapai taulanga ese mo la atou. Ai whe au po whawhea ngainga. Ne wa whaawao i whaalupenga o nuu mala whanga ma le atino o Samoa. Whaafitai mo la au tonga luenga. Au te iloa au ngā fo nimta upan whai fo. O te iloa fo i o loo. Iai fo ini. I tūlanga fo i maise lau tala vaulo tuputupu ai. Lo a whaina lava ili nei mea. O whala au whaasaina. Ai le ngata fo i lea. Le mamalo le atino. I ona Sam whai ngā. I tupu mai. I Samoa. I le taia tele sa whamtalanga o au tōpa ia mautou mamalu. E mai le vavau e o le whaapau. O leo te whapea tuai. Fio mai am tātou tatanoa am tātou whaia se whasoa fo. Tu sai fwe ma nem tāu. O le a whai o mai moa ma finangal fo iai, ia. Meska ko love, like, share, and subscribe mai tātou prokalama i nei whapea ona mo e fwoi ni ai whapopo fo i la podcast. So ni ai pe i whawaruina i luma tātou prokalama. Malta mta upula nā la tātou taltano ai nei. O whaulinga mai. Ua iai le se tu wa sui ai le malo Amerika le awala e pasanga tau ai a ngai i atu nuu ma la tau o lo le cartel o lo ngausia ma tu foto foina atu le lang le la au fasaina ai mese lava le cocaine ma le fentanyl le o malo se tele i la tau. O lea la, o lea tātou taltanoa i le mea ua whaia nei Amerika. Na amata mea yang wali o tau sanga lawa nei tu afe, lua afe lusu lima. Ua whapea o na au tasi el president Amerika. O le whailau tusi o le war room, Secretary of War,
o whailo tusi o mea tau ua malilia whaatasi umalato i le awala o le as suia iai e Amerika le awala e whasana tau ai i latou nei o lo matunu nei o latou toina ma wha toanga ina ma tofaina le whala au ona. Ele ngata i atu nuu lo latou tua oi. Ai whapea le atu motu Pasifika, le ngata fole o atu motu i le Atlantic, o le Atelani, ia maiso le lalangi fo i ato. O iele me le ngai o inga leo na mata mai ia iangoani. Wa taua lea o se operation e kau, Operation Southern Spear. O lea le winga o lea operation. O le whainga lea o mea tolu wha milikeri a whapea o eise mea o le a masi ia i vaenga au ina ia whataunuina ni tūlanga fo i pei o le whataunuina i malo Amerika. It's an operation. Ia posing ngai o inga, posing aluenga tauna whataunuina. E whaile ingoa. E so, o mea umai to te sila i taua ia sa umatu rinto. E tofu lava le taimie o so se aswa inga lava. Ia po se le alava se meo i ta whakatau. E iai lava ingoa nae ka ore mo meo operation, combat operations. Iai lato ngoe whai ngoi nai, e whai longoi nai. So this one is called Operation Southern Spear. Au iai tonan malo, sa o iai te tono le operation e kao tip of the spear. O le operation le sa whaia e au fia ma Kenya i Afrika. I le taimi fo i leo le vesi fo i lungo i Somalia. So, yeah, I was there for the tip of the spear. I le vaikani le leiva fitu. Ma esa leiva lima ai lunga leiva leiva i taimina sa ka inga vai kaika. So, o le ingola le operation le o le Southern Spear. Ia po se tau velo i le tui saute. La mo linga i la kaika make malamone. No inga. O le tip of the spear po le upenga le o le tau. Leo a makanga whaasolo i le tui sauke. La leo meu whaasolo i le kui sauke. Wa o atu nuu ia sili o na malo losi i le tina e ina ma whatoanga ina. Ma le tufutu whaina o le whala au on. Le cocaine ma le fentanyl. O atu nuu mai le tui saute o Amerika. A matatua i Mexico, Colombia, Venezuela. A maisela Venezuela vai kainingei. Leo o whai ma. Pe o whai lea ma lau mua. O le au whai whakoanga i o whaala au ona. E ave ina e whai ele la tau ulanga leo whetu whaina. O ile o le whaala au ona. O le melanga e ka ule. E alaina tau o le tau velo i le tui saute. Wa le wa whaasanga uma i ele malo Amerika i le tui saute e. South of the hemisphere. O le me foi lau te ia le situ o te fia tal noina le tūlanga lea. Wa o le melne sa whapitoa lava i lungo o wa ainga I la tolo fa malosia tu la fono those the ones who enforce the law I kokongo skeke ma tunu oi le matanga luenga leo tanga luenga leo ia wa alwe fa penas no knowing wole ai seven no ka pungi ia poros mtulin fa pena si vanga na wa kongo o ai o cities ma town ma melo ma tuina pa to a matai lola yo inganguna ona su eina ma o i limo tu la fono el matanga luenga leo al mele wo ia wole o ko treatinga po wole o to
Paya whape na ele malolo ngai ke le waiai. A lea wa whai tangata taua, ole nono winga, ole si taua, o si taua Amerika. E male vai ngā au Amerika, wa asi taua loa Amerika, wa fia ilana vai ngā au. Al mea tonu lava na taimi nei. Wa lo yeli fwa va Amerika, lalo ile tafatai o Venezuela. Male Caribbean, Caribbean akoa, leo ngā sami lea. Male maisis ke umai atunu ye ilalo o South America. Lo wa yel fwa va Amerika, fwa va tele. Wa yai fo il vai ngā awal maling. No wing o si taua Amerika, o le si kaola Amerika. E o e kau fo le unge. Ai si taua, o le tau finga, o le fwala u ona. Ma le alu fafo, o le tūlanga la le ua yai. O le mea la le o tatou loa, wa o le nei operation, ia po le nei ngai o inga, pa Southern Spear. Fōlinga mai o se mea o classified briefing, le melo te tuinatu, le wa mautino ne, le wa mata na ona out mai no winga on the stool langa sa fai fale lilo lava, ele malo Amerika. Ole ala le envea ole Southern Spear, ole ale operation lea. Pa maunia, pa mautu inai, wa involved po wa fia le malo o Amerika. Ile ta upu leo ta fio le lau o falau on male Southern America. Ia po le alu fo ifafo ia tunu ifafo. O mela ne o lo tato lo wailo ne vai taimi. O le vai ngā au uma lea lo a fia mele. O lo o ilalo le ta inga ale vai ngā ale headquarters ale e kau o le Southern Command, U.S. South Command. Pembe il headquarters ala vai ngā ilalo i Florida. O i ngala lia lo headquarters o mai ai o la vanga na vai uma le tu sauke a ko o Amerika. O la tola na le o lo la to tuli mata ia le whaua wina o le Southern Spear operation. La mai le o Pete Hexet le whailau tusi o taua. Yeah, usually called Secretary of the military. Yeah, or Secretary of War. Le wasui le ingo. Pa mai lana sa unanga. O levana amata mai I ono le fufuanga le o le Operation Southern Spear. Mai le matanga o tau sanga nei. A le wo o mai nei I le lua le fai. Wala ka fai ungar kausanga. Lua fe lua fulima. Wa mata ona fai loa mai ma o yei nga yo inga I o lo fai nei. Le wa fatino ina I lalo le. Pe ona to sila mata I fo. I lungo TV here tu lang o le ale target po le alfa moenga o I la tau o lo ngā sia le whala au. On mea whala leo. Now, instead of just saying o bio cartel, me whapeng lo ngā sia le whala au. O ona. A lea la o sui ngele ka unga e Amerika. Because right now, lea o whasanga o masi Amerika malwa ngā au e treat whape o le kaua mele o whaia. Now they call it narco-terrorist.
o narco sa mo le upun narcotics ia po tu langa fo yo fala au ona al terrorist ka paku favlate no no wing o ila toni fa tu favlate lo la to nga seal nei me ma tu tu fatu o le si tu langa fo yo le o fo fonga nei ta tia le o le tele o awala monitor ai pe va ai ia tu langa me o lo tupu nei le famalanga ingo va I fafo ven e mai se lava Venezuela ma so se va lava e felo ai lungo le o nga samilea international water I lungo I fo o lata iskekele o Venezuela o le tunu le Venezuela so se mela e fai o tele me ilo fa me ka autonomous system these are unmanned on knowing o me yo drone ele inkanga ka e fo isi me na more robotics no fa nga ele malo America yeah no knowing o more ya unmanned and autonomous system there me ye fa pe ya fa pe ono sen in ya tangata ya po fika ai mas ela vale malingi le olo o deploy gaming ile le singa tawole o ta o mai ai ile press release ya yang wali lufu luos fulu lam tanga ta sanga nei o na amata mail nei me e fa mo fa pitola vala I meio drones ia po vale le vo ele ingisi o ia ai fa con pengi I meu la me ka o remote pa ton no e tulanga fa pena la to felile o me foi la le fa malo sie foi la tulanga fo ilungo o nga sami o nga lulu ai ia va nga au mole e me se lava I le tule o Caribbean islands leo lo te tele ai le fafata o nga ina mal malosio le patufu faina o fala ona o wa fatele ina ai foila male malosio va nga au a America ile nga taifale o Venezuela o Venezuela o Saudi po ki mama o mai reporti through CIA ma le tele o isi lo li pokia mai o Venezuela le wa fai ma pe o le headquarters le o kele inga lau ma ko ye Mexico Colombia atinu uma lava ia lo e lau nga inga o nga distribute le Venezuela le ala o Venezuela foi la o le pe 5% fo tangata ele fi la kuples kengela ia ngeia le riro Maduro o le setasio tamaitai le masina lentiana mo inga le failonga o le Nobel Peace Prize mai la lo I Venezuela o ia lo fasanga taua nga ia presidente le Maduro le la wa fo iwo o fia que foi si finge le vai mai le o enforce ko America po o lang ina America le meo lo ia tam pai ai o le mea na nesa award here the Nobel Peace ave istinale o si ma finele le na fai langa kala masalo o pricing the city akule more rate for President Trump ngai lo ia se tamaita I loto maulano a wonga sila fia le au ngā fo I o tamo whainga atua President Trump al malo Amerika le te enna o mea leo o le whala au pasaina fetus fulu afe
tangata maliliu to tonu Amerika ono whala au whasain o le cocaine and mais foi le petamio o le mea nā leolo o kele kangaka o mamai ai ia le ngata foi lea o roi tūlanga ua maliliu ai lava tele nisi ua mori mauina ia oso whainga Amerika inisio wa ana sau mai whafo ene Venezuela peo kong Venezuela o whaiso tanga matulanga i o le whala le whawe ina mai o le whala au ona o le legal drugs pa mai isi le i mautu ina le ina me le na whamtalanga ai esto apa no oile link sila le iai ile ngale kusi ana foi ngale alua tu iai kuko le southern southern spear operation southern spear ona falia umala ia o atama tulanga i va ia south of ia America le ngata i va o loa te tele ia au wa ala iti fo ia lo faria ya na tulanga ole tulanga silian ta wal mele e monim fa maoni le Southern Spear operation e o fanga yo inga le mission le pole le lawo o le ona fanga yo ai ole tele o tulanga fo ia mo patino lava il fanga yo inga mtulong fa pena ele manino le mai awa lo classified polo ye pe tulanga fa lilo ole ale se fa mo ngole operation fa mo ngole operation ne tuli mata ye pe target ye America le cocaine ma le fentanyl smuggling routes o lo whaonga ina e waa nei matunu nei e fe pasia i le whalau ona o le si fo i mea o le a maua i la fo o maua i tūlanga lo whaonga ia fiso o ta inga i le vao narco-terrorist po tangata o company po la tōnero ia lo whawhata anga ina ia le whalau ona na le winga o le mea networks tu langa fsota inga i lunga o le kio o i lunga o le ea o fair lava o lalo le sami ma tu langa whapena o le kounga ia i loa ia maua umai ia fsota inga nei o le whapea fo inga i loa kongo ia corridors por o ngā sami tonu lava whapitoa o South America po America South o lo tele ina whaonga ina e atunu nei mtangata nei whai ia lato whetaua inga whatau ina po ole tuftu whaina o le whala ono le o le si ve o lo wha moe ai o le a whapena ona sila fia ai ma o mai ai luma o le laulangi ia vaenga ia solitu la fono leo lo tau whaonga ina nei atu motu o le Caribbean e pai ma lato at motu po ala vaa o ngā sami e fe pasia i matuftufa solo ai le whalau ona o le mea lea ta umai ai i le malo Amerika ua whaangaina tu langa i kaua i le tau fia lea
o mabarsu so ina o la tau o loo ko anga inga mga osia ia le fala au ona fentanyl mo le cocaine o se so ia inga sidi leonam tautia la mo o tupol nei mea ia piano ta o tu mo mo pitch furu afete ngata mali liu ili tau sanga istonu Amerika wala au fasaina wa yele pole anga tele o malo Amerika ila koskeke lo o wala to sosoni poi ile pakawinga matuf to faina wala au o Venezuela ma le Caribbean o ngasami o atumotu o Caribbean o ila tone o lo fai lo fapitoa ia ile tulanga leo le paonga e tangata nei o lau cartels o whaanga la tole o ngā sami lea ma motu i tono Caribbean e whaile ma la tō malako hubs po o me whatau nuu i eile whatau nuu ina o la tō pisingisi o whala au ona o le o iei whalase mau tonu tele tūlanga whapol kiki i le tūlanga i vaenga atoa o South America ma le Caribbean e ia kungo e fia kere me Amerika le whai e iei Colombia se atunu tele a o fia ila a bea no tau foi o Colombia foi sa le sia como singo kele ele me o le faraon o no wing from my drum o ku uma le fia ia o la tona le lo so son ia e fai ngo fia ngai lo la ko e taimi nei tono o whainga malo America i Washington wa toe ia inicio o tula fono wa toe fisuia ila titi ina ia wha malo sia ma ia apea ona wha malo au wai tele ia tula fono te te ai ile wala au ona le mea la lea wa ia le wala au onga wa le koe treatinga po wa le toe pa ai ele malo Amerika wa na o se soli tula fono fo ile ma pinga tula fono fa vai el malo ai wa ta ua nei it's a national security threat lono winga mor saonga le mu se mesili onam tautia fa tau fa matau ile saonga le mu o le tunu ia ia malo masani foi ono nisi foi o mission sa o foi foi male DEA foi na vai taimi le i metau wala au ona il so ina fo ile pora ngai Mexico ia Texas a pe California ele ole kwa ese ala mele wo foi nei mal mesa mato foi tau tia tene ne wa le wo masia to le vai nga ma ko na ole pa ma ko ve wa mato au pena o weapons or rifles ma pistols sama ko fe ave iam tu lang fa pena ia mo ia sa ia helicopter sa fe ile ina vai te mi help out ia ai le ka kinga kusa mal mele langa le wa alwa ngai fafo but usually mesa ia sanga o ia como America le border America ma tunu isoke ia Mexico Polisi mea wa tele ne inga ina whaonga ina la mea like autonomous vessels, warships. O ye wa ye va whapiko fo ia wa whau. Ia ele o intangata. Ia control la koe whai a koe ia o iso e toi. Ia ma whawheto ai
ia ni vaa foi e lo masalomia lo fevea ia nei tulang o iei foi la ia rules of engagement o fa le lo fa ngai pe foi ia o krimi o taua I tuonga taua iei foi international law se me o kaua o nga tausi uma ia fita o le rules of engagement la le o au te loa po le ale tonu le a foi le ia le palau te le ina o le atulanga ia au te loa o ia le swing o foi mai without clarity mistakes happen ava pe le mautinoa o la ia ini me se mfai on fata nuin a longo wing lo ku la vai ku le va ala usau mai fe ia ke ia o whakama ia e o kunga e le o ngai kanga ka whao se me whapenga me ngai au ngai le whai rules of engagement e kaunga whao ngai na ia awane I so o ngā wae o te tau atu e au ia o le taimi la vai e a matai nei mea pe papai whanga ia e makuaru ese ale le mawhawhau fo le pauale mea o le mea tonu ale lo mawhawhau e te whasanga I le mea le da we sila fia la wilo e manatu o le feeling e po le se tangata lo tamo whai e pa ubalo soifua ia ma e whai e foi o la koni mea ina I whapea na pui alo soifua le si vaanga sili ona whaingata fo I le nei tu ina wea o le tangata savidi fo I le o ngai kangaka ele a whaina a la whapean ke caught in the middle o le si tūlanga nā lo o mawhau fo I o wha fo winai fo your rules of engagement ai o le me sili ona o mia le operation nei e sustain for the real challenge pa I fa tu mau pe malu walu e pe ne awo ko e foi ngai ko a ya lo la vai se ya o la vai na o le ya mo ya o a fo yo o operation ngai pe e fo linga ho ai ka nga ka ke o le peng singi po le feel tu langa o fer balanga inga pe ave ingo o me tau mo me fa ngaina o tu langa o fsota inga I o nga sami lo fa nga tu langa o le sharing o intelligence po information po tu langa mai po fela me pesa mai inicia tu no manisi ne ina I tu fata se mo wai le tu langa that's fai si fai ngata e voringa fai ngofie fai si ona fai ngata o le mele o te whaalongo tia I le vaenga awal malingi le sau iai they are involved indirectly lo knowing o lai o te o tele la tolo operating a me o drones ma so skoinga equipment la le lo faunga ai o lo iai foi le vaenga au whapitoa la vale le uni whapikoa la va pe amana o le asfa ia le se vaa ma te oli foi le o wha malike le o lunga se lau ile e float love lunga le international water lowing o se vaa la va sa mai fafo Venezuela o le ala va fe pasia I kai mi de pe ali ko kong ta ofima ma fire le inspection po so ina o melanga lo fanga ia le marines I le operation ia ka to I Samoa le tunu Samoa nga lua tonga fiti ma le Pacifico
tawon tato mamlama il tulanga nei so se kai mila vai a makai o nga ona fa malo si a wina tulanga fa milikeli nga yo inga fa pe operations fa pe ye lava le impact po le ye lava le nga pati e fo yo tato le tumoto le faina yo tato o peila o mene yo o tulanga o ala fa alo fio se fai atu i kako i le tumoto o tato o tunu o Pasifika o le faina i fo inai ma fangota o la fangoka salako ai vai asisi le fo o telefone o meisi me fai o le fangava fangota e disguise pe fa la fe fo ile la wina o fala o malos o tulanga o sosoani foi tulanga fa o tamao ainga ile va o atunu o le pe ave i lunga sami o la fa pe foi o la fa ina awa o le mena lo ia le task force le Southern Spear Operation Southern Spear so se mea la ve malanga i foi lungo o la va nei o la tu va ia o la ka o fia foi o la o la stulanga foi le la ka o fia mai aso se va o la eu foi cruise ship va o loa la ve mai sa o la tu ai o mena o la tu o la fa pe foi la i malota i tasi pe no foi atu e ai malo fia ile le ia o America ile o ngasa milia ia foi nai malo e de fia ia an mai se lava malo ia lo o ilalo i lo o lele o alu lato ma fa i sainga o le a mai fio sani a lato o le taula ona mo le ale tuina tu le bang muli le o tato please share, like and subscribe tu ino lenga faktai fo ino le no fo ito fata sima e tato pe me fata si fo ile tula tawa no fa pe atu ya pa share tu tato pro kalama ya pe vai le thumbs up fo ile le kiriki ai ina ia i mo fo ia le fa ingo le view ia le ngata ile a fa pe te fina ngalo ia ya subscribe e ka kau kako popole ile tu lang pe kako ke lango ia mafuanga nei ala ia un tato mafafau loto ia ile mea lo tupu nei e ai tu langa le malofia pe a involve ia vai nga au ile fata ile tu langa leo o le ta fia po o le fata ma ia o ila to o lo fa to anga ina ma e pasia ina ma tuftu faina le pala au ona mua pe no fayat. If you're in uniform, you have a very, very different mentality when you move in to get in contact with these people, which is very different with an actual war mentality. Means you face people with other people which are soldiers. They are out there to kill you or pay for if atama ia for you. Al mele la inwaba ngai kan ngai fika ngai. O le lo o isi nga ka via no tele la to la mai foringa mai ongi.
o I fai fe au mongi ai ngoa, ia e muri fonga. O I la tō nei o lo fa amalo si au inga le, ko fa inga le. For au ona, miscalculation can escalate. Ia, o mea nga, pe ale mo se tongu lei o la fa pe ona, te se nisi o fuanga foi o fia fai au. O le a faina ia va sa awala to le fe ia pe no ta wat va fa ngota va la o loa o tangata fe nga luenga o la i se crossfire pe au na fai fe ta wa inga ai o le tu langa i so ni ele ni nei tam fainga ina ia fa pe ona fai titia ma ia tau o maia I lalo ma le ngata fai dia pe ma fai ai fo ma tua fa ma kia la wali ngai mea o le fa o la tau I o la ko fa to anga ina ma ko fa nei la o on ia fa la o on o le nisi o wala fo le e so soani e fo I tamo fainga ina ia fai ti ai fo le tu langa o le a faina ai o soifua o limta mai tailo o lo tono le malo e o la peng em fai fenga peng fiki ai ni a kugu o lo so soani mai fo ile tamo fainga ma fa mo America I tu langa o fe pesa fa o fe tu fa inga mai me fa lo lato sila fia e lungo mo meu patrols po tu langa fa pe o lo tamo fai ona na tuina tu nei fa pe ona na sai lia I pe I lato lo fai ia le tu langa fa tu fa love like I said it is now called a narco-terrorist narcotic terrorist o le tūlanga nā le lo iai ia o le tatou prokalama nā le nei afiafi e te whape atu whaftai mo le tau wawanoa whaateleina lo tō wo I le link whaatelin fuel tō wo I sue le ia I tonu I le tūlanga le pena o tuina atu just go Google Operation Southern Spear ona pa mai tili enjoy maata po tulang o mai tau no iai o le ia kia uia I lau poto masani foi le taimi o iai tono le vanga awal maling I tulang o le fai tete pe a fai submission po se mission whapitoa ai le defining ai le end state o le o mission awai le oilo le lei fai ia sa fai ngata ne vai te wastai mo nei o estu lang whape o si tau o se malo I le so e inga mawhata ma ia tangata lo o whawa ngau siol nei tulang ai o ye fai tau se nganga fo I leon taulo fo I mukai ki Samoa I tulang o le pui fo I o tatou no umalala fanga mai tulanga o soli ngā tula fono fa le malo le ngata fo I le o le tulanga fo I no from foreign overreach o le keu ke ia wa afia I fo e mea o lai kukupu e Europa au ka kōleo wa mamau ese mai I le Pasifika o le in closing Operation Southern Spear is real it's active no inga yo e morning pa maoni o lo uo ma yo le taimi nei
and it's part of a bigger shift in how America fights the drug war. Le peno vai atu. O si itaua Amerika. Yo. E leo lama ke leo kangaka. Ale o si itaua Amerika. O avel foava. O yel foava alele. O iai fika. Le infantry la ko ke tuesu tulanga uma malava mo inspect tulanga uma. Ai ole episode nga tuina nei fa mamlama le ina ia more mama tangata I want ia se fefe po se matau ma ia nga to stay informed ia su e pe ma le lava le su na ia more sila fear in name ta ufa penei ma ia just be aware of how these global moves affect our island and our families ikaw ano mea sirinan tau o tatu mo vai o le ala faina o nei tūlanga uma si o tatu atunu ai mo si o tatu mo tatu ai o te whapea tuai please love, like, share and subscribe tunatu whaftai ono le avnofa utotu ina mai tatu whaatase whaatso le nei po whapea tuai this is Eneto, host of Island and Iron, a parent state. So ifua, maia manuia. He looked good. More talk!